Ni sambulo binaka. Nimbulo binaka na kanda o ni borong ti kumana VTFM 92.2 FM ni sambulo binaka talaga na sarabi kita chukumengo and VTFM Facebook Live. Orono ko rubio weka ni chuko. Ikoro ni sarabi kita o pana VTFM Facebook Live. O borong di kita talaga and VTFM 92.2 FM na lamani Richo and na lamani basi lamani minibus na taxi vekemani na chukumai pale ni sambulo binaka sa kinda bagi community ko ani nan renre ngamodengu. And a bit of Konibinaka, Baker's Fresh. Breakfast crackers. Romo robe canitico, Catuno Mike, Narratio, what came the Mona Liva, Aerobe Tabling. Ang magpagkasama kay may kamro na turo nga aw nang ono tigo bugini ken natin kiti sa vulkan no. Kito si sang kono mo na libi pa kauni sa sarabi kito chumi kinong. Kito si Richo saranga. Nangon sal nga ni bitar-tar mo tekirin do borong we ringgiring aman na telefoni. Sangkay may pula ni Atanra, sangkay tabuchen na rekerser. Ngo. Ausan, doon ka nungure. Text talaga mga kabo text. Kasawat sa tungo. Doon ka nungure na nungo nabibisaw liliw nungo tu wana Richo, san doon ka sara nabibisaw saya to. Nabibisaw ni kana Richo, ang kapata nabibisaw ni Tortoro. Ouch! Ouch this nungo. Sangan kita iliw nangono kita si tingmu kina. Si Warren ni ready kita o kemuni nando mo karong kemuni rongo di kita chunga wana Richo Yanggo. Tapa ka binibina ka na mo na libo na bika sa kauto mo na bisaw libo na nando puro-purongo. Iko sa ni borong mo na Richo na VTFM 92.2 FM. Right. Iko sa ni sarabi kita utal nga and VTFM Facebook Live. And sa very di sarang ay matano mo din Sunday day and the gay react. Sabi mo do out mama. Outsulanda. Oh, question wala may ko taka sin madala na belen gabi kwa. Iya. Linggo nga ni tutu kuni Jet set town nandi. Jet nan. Itadingu. Au reji ko tala ningo mo sero na no tala na ulum sa tume ta kento po inavi. Sa kan ro saro. Ko makame taram dak sartu ko na footstep re out. Nanon ni toro sabo wala nga nulun na. Nado sibi awri na taon na sideboard ra tong gori bay taman rele. Dona do ko na matagal toro ko na matagal toro mo ko kapira mo. Na Korea. Na ko kana sideboard ni tabe mo ni kami borbor. Awa, naman talita kami ng Joe Outs. Ngoli na Joe Outs, vitala di Mr. Nabuta. Oh, ngoli ngilan si? Mr. Saya Nabuta. Apa ni binagatin nanda dengan mo din ngoli ki. Ko nang ngoli mata ka sa libro tu ni kwa. Saja na. Iyo. Sa linya na ba? Lakara kita kakana sa tato ko bitini Deborah, ni na lang ko simat na lang mo tama nang bitu bitu makin. Saja. Tu no ko merto na leso merto na ngande may tomer. Lei si kutu virto na momo. Sabi na ba yun? Ngay ngol sarma ba kitu korbo sa ngol listal miswa. Wamo tin chiko talo ko na waro mo kamay. Right. Oy, kaya pala niko batakin na mata ka warin chiko out sa mga nga madi. Sa nabi mo chiko ngoro out lang. Ya santo mo tabi kanta na sere. Ndo mo na sere. Lama. Iyo. Kobe, kamera ni wasyam to mandini ngalili na kamera ko. Oloma ya to baba kaloloma. Ito kila na be matangaliro. El wasibi eto boni kolau eloma isa koloma loma. Hey, salamat. Oy awe sita dia konata kala nato ma ruin do mona isa koloma loma. Agnisa sana uni kakala olomara namanua nirasa elwasibi elmoni kolau eloma isa koloma loma. Sita iya konata
Isa koloma-loma. Na wala mo nandiyan nga mo dengo, and of hito kuno pinakan Baker's Fresh. Breakfast crack.